İmam Busiri rahmatullah aleyhinin Kaside-i Burda деген kitabı var da. Kasida деген söz bizden kırgız tiliga kotorganda ır türünde жазылған çıgarmanı, poemаны kasida деп айтылат arab tilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sıpattap, agişini dаңазалап жазған ыр түрünde жазылған çıgarma. Ошондо bir bayt деп koyat, ırsaptar var. Ve halifin nefse ve şeytana va'sihima. Sen daima nafs menen şeytanga karşı жүрgün. Va'sihima wa inhuma maddahaka vattahim. Hiç kaçan al ökönü moyun sunbağın meyli eger oşol nafs menen şeytan sağa күнөөлөрдү, жаман иштерди көркөмдөп, күнөө эмес кылып көрсөтүп буйурса дагы. Билип алгын, ал экөөнүн өткөн бузуку жок дейт. Вала тути' минхума хасман вала хакаман. Ал экөөсү сага душман болсун, жолосом хаким өкүм кылуучу бир казы болсун, эки абалды тең ал экөөнө моюн сунбагын. İmam Busiri rahmatullahi aleyhiden suraştır. Uşul baytыңыздын, uşul ырсаптарыңыздын maanisин кандай түшүнсө болот? Шайтан менен nafs бир эле убакытта душман да боло алат, жана аким да боло алат. Аким дегенде өкүм чыгаруучу. Азыркы биздин заманавий тил менен айтканда сот, өкүм чыгарып берүүчү. Кантип түшүнсө болот? Агиши жооп берди. Elbette insandı bir nersege bagıttoğuçu, bir nersege çakıruuçu, je azgıruuçu deyibizbi. Üç nerse oladu insanda. Biröösü oşol insandın jürögü, dili, biröösü nafs, biröösü şeytan. Kaçan adamdın jürögü, dili anı bir жақшылык amaldı kılууga, жасоого үндөсө сөзсүз ага nafs каршы чыгат. Nafs тоскоолдук кылат. Мисалы бир садака бергиңиз келет. Анан nafsыңыз айтат, кой өзүңүз арылгы көрөт, биягын иштетпейсиңби дейт. Өзүңдүн муктаждыгың туруп аткан эмне кыласың бирөөгө берип дейт. Ошентип nafs сизге душман болот. Анан nafs менен жүрөк, дил тартыша баштайт, талаша баштайт да, өкүм чыгарып берүү үчүн шайтанга кайрылышат дейт. Мына эми шайтан бары бир өкүмү жамандыкка буйрат. Nafsты колдойт. Бирок ошо жерде эмне болду? Nafs душман болду, шайтан казы болду. Демек, касидада айтып атат, ошо nafs менен шайтан сага душман болсо да, сага өкүм чыгаруучу аким казы болсо да моюн сунбагын. Hem teskerisin qarayla. Kaçan gara şeytan insandı jamandыкка bagıttasa, ündösö, bir jaman işti жасоого azgırsa, insandın jürögü aga karşı çıgat. Dilinin tüpküründögü imanı aga karşı çıgat. Bul күнөө da deydi. Anan ekөө talaşıp tartışıp oturup, nafsты sot kılıp olat, kazı kılıp olat da öküm çıkarıp berösün sırına. Mına emes şeytan düşman boldu da nafs kazı oldu. Nafs dele jamandыкка buyurat anan. Demek oşol kasidany жазган İmam Busiri aytып atat. Şeytan menen nafs saga düşman bolup turgan awalda bir nesege çakırsa da, kazı öküm kılуучу bolup turup dele bir nesege çakırıp atkan bolsa, hiç kaçan bularga moyun sunbagın.